Hi ma'am, ang singasisyo ang kama pudra lai profit and loss ki. Hi di pa ang kasi SSC 2019 da hangre. So I series 9 na question petal je dum holakani ko. Any angka adonoi ma'am ay video si ay hana so ay kre nung ay boy to di like to view subscriber to view aduga na ko ina analyze to ay anamatam da short form ni ko holising si so ay hawraji ko hari bang ka si SSC 2019 da hang gibani loss of profit ke ye si yung ko question ni kai hai nam tam da the cost of price of article is 27 masai 27 article is 27 the same is the selling price is the 18 ko si 18 the July so what is the profit percentage I mean koi ki sida pirami ba amka sida akak na ba cost price selling price si late ko so aduna kumaina sadu kanda ai koi no khot ka ba koi ki profit ki percentage ki formula di kuch mai lai dum na profit percentage ki di boko profit percentage की formula जी करीनो हम तम द profit percentage equal to profit into 100 divided by CP cost price सी जमाई formula स्टेट कोइना होतो जी सी direct cost price खंगम दबनीना CP सी सुमाइना तुम्हारा CP cost price सी 27 जी into G kaya 27 lak ngasai ki article si selling to mutun same link price 18 ka mani hai ko 18 si 18 sida koi na khanga da budi kano loro kamal loro si bikthal kamal loro ka kakthal ko aduna tragati chawr ka dine koi de jan tar sida si kamal loro ka jam 9 na kamal loro bo si 9 na kamal loro tar ga di sida de divide toro adi 27 de divide toro kya tar gi yo 27 de tor di 9 ka di I think 3 sida mo 9 18 da kat tor ga di kya tare 2 tare adi tar di koi na khanga da di CP into 3 times kya kya mana ge bu SP into 2 times ka mana re si koi na fraction da mung thamma je fraction da thamma je ratio je du kumai laktan CP by SPG sorry CP by SP selling price si tham gai tar ga di koi na karma mong da lakada si cross multiplication ta halo ada de di si 3 sina sida adagi 2 sina matak ai holi si short form ni ko ye ma de ta di sigi 3 je kai lakre sida sigi 2 je kai lakre sida sine ma je koi na fraction ratio form na thame adu itar gadi ngasai ki ekon se da dum mata loro cost price si 2 ne na khalo ko cost price si 2 ne na khalo selling price na 3 ne khalo adu itar de ani ji ki profit si tokta ni ai na minus to waire minus tokta di kya tare 1 ngasai ki mo ki profit si kya tare 1 tare ko so adu di amka je koi hola si profit pa putho si kumai putho ni haiba matam da profit si kya waire ai na hai gi to 1 si gi 1 je profit waire cost price kya waire 2 sele into 100 adu itar gadi 2 sina 100 tak kat tar gadi 50 adu itar di matak to wale into 50 di kya tare 1 into 50 di 50% hai ba angka ji kai do game tam da magi profit si 50% ne sada lere b ji chume ko so 50% sini angang ching na koi mamuta na ini explain to ri yong si shortcut ni hana pirami ba angka si pirami ba si kai do ge nai ba matam da cost price selling price fix wei gi adu dana noina sado ba matung da sado ba matung da ngasai gi profit chi koina putok kadam ni
aduna haiba question si ai hobda jo hapamge aroi bida jo yauri bani question ji noi recheck tau kai guma kana batar gadi ai request tawre noi subscribe to view like to view ai gi mathang lak video su ngai dun lerum ko